شیره همیشه بیدار، رهبر ارتش پر افتخار، تاج اشرفی باشه اشرف همونجا، واسه همینه که بین آخوند و ولوا مولاها چشم دیدن این مقاومت رو ندارن، برای همینه که دست از سرش بر نمیدارن، اما تو خودن چون اشرفی استواره، تا آخرش مبارزه میکنه با پایداره، رهبری تو دل هممون موندگاره، اصولش هم که خوب میدونه زده استکباره، اشرفی کم نمیاره خدا رو داره، تا وقتی مسعود دلش واسه جوونا بیقراره، ارتش واسه مریم کم نمیذاره، هوادار واسه مجاهدای کم نمیذاره، واسه همینه که اشرف و برجام خالیه که توی چشم این آخونداست. حالا 1، 2، 3، 100 هزار اشرف میسازیم، مرگ بر خامنه ای، ایرانی نو میسازیم، همه 1، 2، 3، 100 هزار اشرف میسازیم، با مریم رهایی ایرانی نو میسازیم. Dear America, listen to my words. Why do you understand God is the only Lord? Watching people getting killed without protection. You know being silent is not an option. Ashrafis are always in our heart. We will support them forever no matter what. If you believe in a minimum of human rights, you should protect them. This is what we demand. Dear Mr. Obama, the coolest president, can't you see what is happening on the air? You decided to help and save Libya, but you close your eyes on Persia. If you're really expanding on democracy, help Iranians to remove geography. We have everything to be victorious, and what you have to mention notorious. We don't need your help, just don't help us. Don't make any deals to break us. For Iranian Ashraf is the only option, so we don't need any other assumption. Let me make this clear to you one more time. Ashraf is always in our heart. We will support them forever no matter what. If you believe in a minimum of human rights, you should protect them. This is what we demand. حالا 1، 2، 3، 100 هزار اشرف میسازیم، با مریم رهایی ایرانی نو میسازیم. 1، 2، 3، 100 هزار اشرف میسازیم، با مریم رهایی ایرانی نو میسازیم. 1، 2، 3